talofa lava i le whaupoponga o le tātou porokalame o Lau Palota o Rou Leo. Ua langolangoina e le company a le SAM. E tani tonu sa e maua le atoanga o le tātou porokalame mua i le wholasanga le fionga i le komisina o Whainga Palota. Lea sa ia saunoa i e whaamanino mo whaamalamalama. Le whaangasolonga o le ngā luenga o le tue resitalaina o tangata uanga waa resitala o le Whainga Palota lua lua sifuru leono. Ua manatu waila e mānai a la e so atu ai. Ma le whaatalanuanga a le teitai o le waenga le resitala. O le aia whailoa ma whaamanino ia le whaatinonga o le ngā luenga o lo whaatino i tua i le teimile nei ai meise foi o le ofisa. I le ngata i lea o le a whaamalamalama foi le whaongaina o le system 4 leo lo whaongaina mo le resitalaina o tangata Palota. Ia mai te tafoi o le si lo fia pa e tau nuu i le whale o lo whaatino ai le resitala o whea te anga i mua iai. Ia mawaenga lava o le a whaapea o na ave iai ia le sila lo tātou tunu e te tau o na manino ai i lea vaenga taua o ngaluenga whaatino a le ofisa o le komisi o Whainga Palota. O si mai ran whaafonga i le wholasanga mua e a le sunga i a tia au tangata o le a watu le wholasanga ina ia manino ma malama vaenga ua o taua. O le whaanga solonga o le ngaluenga resala o lo oanga ia tuitua le taimi nei ia e whaingo fie lava le wha solonga le vaenga mua lava o le siaki ina o pepa wha maonia o le te stua tuma oe. A whai o oe le te mo mai a pele sa e Palota mua i si tausanga o mawai. O lo o mau e mātou wha maunga so o pepa whanau, po nisi o pepa wha maonia o lesa e susua mai mua maoi. E se le whaingo o fiona whaatino lau resala, wao le iei pepa mana o mia ia e whaatino i lau resala i le mōle taimi nei. Ai a whai asu e atu i wha maunga le ofisa mai nei tausanga i tele na e resala i e le ai ma se pepa fo i lea wha maonia e mawhai o na wha maonia i o oile tangata nuu, o lo matua, o le a fio anga lete susupe, lete alala mai e ai. Ia, o le taimina lea la ia ona matau tā pāfo e lau sunga ia le tūlanga lea. Mai aloha nei lo ilo ia o pepa i tono o vaenga ia le whaatino e le vesala. Ia ona whaase e lola ia o le vaenga le whaatu moe le tātou form. Po le pepa le whaatino e le vesala, pepa la lea. Ia e whaamatala talau ili atu e le ofisa. I tūlanga o mai facilita i tasi e aona e nufu sila fia ai. I le mai ai o na whaatumu lau form lea. Ia e tu uina atu ia te oe lau sunga le te stu mai. E whaasaini oe ina ia te tau ona e malamalama i whaamomanga watu i lunga o le form. Ai le ngata na o lau saini lima lea. Ia o lau malienga lea tu ulo sua whai lunga o lea lola ma lea lola. E te tau ona e malamalama iai i whaamatalanga i taitasi o lo i lunga o le pepa. E mai alo na whaile e tūlanga lea o le form. Ia na whaase e atu lola ia le puelo wata. Puelo wata, puelo tamai lima. Ia ma whaamae ai lola ia o lo vesala. I le process lava i o le whaatinonga le vesala. E le uma i le tūlanga lea. I le mai ai o le whaatinonga o lola Palota uma lava. Ia toi whaile i lo ngai tonu lava o le ofisa i le siakina le o whaamaumanga o tangata. Po o le tutusa whaamaumanga ia i lunga o le pepa. Po o le form. Ma whaamaumanga le watu i lunga o le tatou EMS. Ia na whatu a whaiela e leo le lisi muli. Ia o le lisi muli la lea le uma avea malisi o po o lola Palota. I le whaanga solonga la ngā luenga le i le taimi nei i o lo o i le wha moe mai alo le tāmino sanga mua. Ia lo lomi loa tatou lola. O tatou lola la ia o le la toi tu whatu tuai nu o mawhioanga. Lea na sa valia i le ngā luenga. O le process le, o le ama whaiona tu whaina atu lola i le ngate whaonga i nei tatou ofisa o tatou i tū malo po funa whaavai. O le a tufa tu whaina atu i sui o awhioanga pe o le pule nuu, sui o le malo, sui tamaitai. O i la tau la ia e mawhai o nā ngā ia ne iai le mamalo le awhioanga. E sila iai ma
tilo fo I tangata o walisi ina I lunga o lo lai awhioanga. Ma o lo o iai malesi process I tu atu o le vaenga lea e mawhai o na te e nai seanga va au sesi o lo o lisi ina pe o lo o alu atulu na suafa I lunga o lo la palo tai tu malo. E pe o se whaanga solonga na o whaatinonga risala o lo o iai ia whaatinonga le ofisa o komisi o whainga palo tai le taimile nei. Ia whawhitai tia mo le wholesanga mātango fie. Aua, wa e si fia, wa e mana malama. I wholesanga tā ua e pei o le tuina atu I le whaatinonga o le resitala. E pei o na whaamatala ina I le vaenga mua mwere nei o le tātou polokalame. A le maa nei ia. A umane le taimurusanga mua e pei o na tā ua e tia. No lomi matu whaatasia ia le lola. I lona tu whaatasinga mua. Rough copy o le lola. A ua maua I rosu wafa. Ua umona e resitala. Tā hua na o le whaamanato o whaapeo na tu inatu. Ina ia e sila fiai ngaluenga resitala. O lo whaanga solo I le taimile nei. A le la whaia le tātou malolo upuu. Nisi fi o whaala wiloa me le kampania le sep. O na tue taliu mai lea. Au wana imisi e to elesi vaenga tā ua lava. Leanga o lea. Ua te tala le tātou resitala online. A tātou whaala wiloa. Looking for a perfect gift that will leave a lasting impression? At Seoriana, we've got something for everyone, no matter the occasion. Whether it's a shoe for him or her, or just upgrading to suit and stay in sync with the trends, we bring what's best for both men and women. Our wide variety of says will add that extra spice. Along with a range of hats and designer bags. It's okay to treat yourself, and you can never go wrong with a dress from our recommended brands such as Pia and Samson Lee. So, whether it's a birthday, anniversary, wedding, or just because, our dedicated staff is here to assist you in finding the perfect gift, ensuring a stress-free shopping experience. Discover the joy of giving at Seoriana Vitel. Every gift has its own story. Talo falava I le toe whaua wai o le tātou porokalame o Lau Palota o Lau Leo. Au le tātou whailo atu le isi vaenga lau au nanga o mawhai o na le tala ma wanoa le taimile nei. O le whaatino ino lea o le tātou ristala online. Ia e tāua lava lalo si la fia malo whaafonga mai. I le whaamatala ina o le whaatino ina o lea fōi au nanga. Ia e le ngata fōi lea. O ai tangata e anga e whaatino lea au nanga. Pēna o tangata I whafo. Pe au fia ai matangata o lo nofo mau I Samoa nei. Ai, sila. O le whaatinonga le online registration, it's more like pre-registration process. O fōlinga o le form le whaatumu e mātou whafoli taimine o fōlinga nā le la sila i le atu nuu le la whao ngā ina mai le foi au nanga I lungo le internet. Ia e whaatumu o malawa tūlanga nā. Ia e iei foi la e pei o pepai le sa o whaamatala I nā atu le taimi wa sola e mana o mia ina I mawhai o na whaamaoni e ianga waa le sa whailo atu. Ia e attach mama i lau application le tu ina mai. E le process foi le a mai tonu e se ni pepa whaamaoni e mana o mia pe le o lava pe o nisi whaamaoni anga foi le ta pile office ina I atu o toa I lau tausanga e whaatu e whaave whailo atu lava ina I mawhai o na whaatino tūlanga lea I leo o mai la le taimi te susu mai ai nei le office e pu e lo wata ma fai ma pu e le ata o tama I lima ia ele tele lava ni ngaluenga na o lo susu mai lava fai lo sua fai lo mai le counter ia na e su mai na I tonu e pu e lo wata ma fai o tama I lima ia ma sai ni lau form le lumo o tangata o office ma ai la ele o lau risala o ese le tā wo mene o whaamaumaunga. Ma o le tūlanga foi lea e ala i ona tā pā tūlanga whapea o whaamaumaunga o mai e o na certified whale tūla whono mai ia e loia po nisi foi wo avea i eile malu si anga whale tūla whono I mawhai ona whaatino ina lea tūlanga. Ina I mawhai ona whaatino i le risala mai upload mai le copy o lo certified certificate, birth certificate o le po lo
passport. That's just a copy lela la kipe mato, which is basically a copy, the original, the certified copy, e no fu lava male tangata. Le tulanga le online, e tele lava e pe o le alu le fa mama fa le tai mine le tulanga le fa pe e na o tangata o lo ala lai fa fu le ai. E te tsala o le te tsala le ava noa mo tangata o tata watu nu o le mawhai ona pa au mai ona o le telo le tuoto no ma tulanga fa pe. Ia me se lava tata o le fa inga luenga. Fo le au ele fia mana o sa uno fo le laina ma fa tele nisi fa tal noanga ia na o le fa tumo o form fa ma popo pepa ia le mana o mia le office ma fa ona fa ma ni ia tulanga pe ona ia nga va ia ma send mai lunga le kako online registration ia mai e pe lava fo i lava o le tulanga o lo tuwa va no ia na nai o tatu tangata o lo wala lai fafo ia na lo wo mai ia fo i tonu lo office po ela WhatsApp capture fingerprints mai e lava se tulanga fo ile fa atali e tulanga le o le whaabatalanga sa o le na ua tu ina atu ia e le tātou ofisa le nei o le ofisa komisio Vaega Palota. Le fo ila ua e si la fia ia tangata e mawhai o na whaongaina au nanga le nei pa te teiga whaingo fia lava a feo le te alala i se wai po se vaenga lava o le tātou atunu e mawhai foi ona e whaongaina mai ia lea au nanga o le resitala online a le ofisa komisio Vaega Palota ai se ave la sila o isi au nanga u fai ora faatino le tātou kompania le SAP o le shopping online mai mo mai e faatalo faatulu mamalo tātou tunu olo mau mai ia le tātou faasalo longa tu sao ia peona ia le failoina leo Vaega foi wo o ele au onanga le tātou kompania le SAP ele ngata tono se tātou tunu o lava ia au longa upinga te whailangi peona ia mano fisila fia fo mamalo tātou tunu o le ele au onanga le tātou kompani e whawhaingo fia ina ia whainga whaataunga mamalo tātou tunu i lunga leo le tātou upinga te whailangi peona ia le tātou SAP e-market e mawale lunga le tātou website le www.sap.ws whapena ia le tātou Samoa market ele ngata ilia o le au nanga le tātou Facebook page peona ia le SAP pia Samoa peo i le stulanga le tele lava na whaongaina mai malo tātou tunu e whawhaingo fia ina mai e whainga whaataunga ma e o le tātou company fo i o mai tauina fo ina malo tātou tunu e whai lava ia tātou back-to-back promotions pe o mātou les whalau ilua a lawa i les whalau ilua e whawawina tātou whalau ilua le tausanga atoa so o lungala le tātou Facebook page e tu ina tuai ia tātou o loa taitasi o loa whapauina o lātou tau ma links fo e whawhaingo fia ina ia whainga whaataunga mamalo le tātou tunu o lea ia e encourage ai fo i pe advice ele mamalo tātou tunu i te tono se tātou tunu ma whawhawhot ke lope ia e siaki lava le tātou Facebook page le SAP pia Samoa e updates lava ia le tātou online team 24/7, 7 days a week se vangana lava ia le tātou asusa e maloloa ia tātou au nanga awa ia tātou whalauiloa ai le ngata foilia o new arrivals po o loa fofo i tau no i tono tātou lala ia awai pe anga wā o mai ia tātou lala taitasi pena ia le tātou SAP mega store tonga fofua ia o le tātou superstore vai tele o le tātou big store for mo tele salafai ia ma le tātou online services o le whawhengo fia ina ai pe o le Facebook lava ia le tātou vaenga ia tunu matauina mai mamalo tātou tunu ma wana ofisila fia fo le tātou ofenga luenga to tele o tātou tangata ma tātou paanga foi o lo fai whaatau ia ma sen mai foi ia lātou whi autus tusia a wā ia le wha mautuina leo tātou whainga whaataunga e le ngata ilia o lo iai foi ia tātou o nanga ma le tātou vaenga le click X o le tātou Pacific Cut e le ngata ilia o le tātou email ia le tātou company pena iai le tātou buy at sap.ws io ilia o le si vaenga le mawhai ona tuina mai iai tātou whi autus tusia a wā ni whaafesili foi ia lai tau o tātou o loa o whalau i loa o whaluina i lea taimi ma lea taimi ia elenga te leo tātou ki liva o warranty so tātou o loa ma le tele o isi vaenga e mawhai ona tali vāve atuai ia le tātou o whainga luenga manatua e mawhai ona maua ia tātou whainga whaatanga nei i lunga o le tātou SAP e-market o le tātou Samoa market o le Pacific Cut click X elenga te leo o le tātou maua app i tono sio tātou atunu ulava ia
sap le faleolono meritasi Samoa. Simply the best. A talofa I le vaega nei o le tātou proklame e pei o nai ai. Ai manatu a tātou tele I se e atu e watu le forasanga muli a le sunga ia tia. Aua ni e misia le si vaega tāua lava o le tātou proklame o ni whaamatala lata mai. O iai ia le ngā luenga resi tala talu o na whaatino. Manisi lava o vaega tāua e le tauana e si la fia e mawhai o na o visiting iai e le sunga ia lio. Aua ni e misia le si vaega le nā o le tātou proklame a o le teimile nei. O leo le awatu ia leo te te lenga o le folasanga a le sunga ia tia I tu au tangata. I le tūlanga o le whaatinongo ngā luenga, le la atu e whaamanatu atu, o pepa e mana o mia, ia mawaenga foi e mawhai o na vesosoa ni eile ofisa, e eile fo me whaatumu, ai se ae ve siringi ai oe. Ia maisi lava foi o vaenga tāu wai au nanga ha ale ofisa o whaatino e ale I resitala, ai whaapea foi ma le tātou ofisa I mulinu nei, ai usi mai loha lau sirisila. E te anga ia tūloi te tono o whale ia wa fo nei wa atu whaina e whaatino i le ngā luenga resitala, e mua lava si aki au pepa. O le ngā luenga mua lava lea le ofisa le wanafa mai, le pito mai ia I luma, o ia le go through I au documents, po o le e atoa, pe ia nisi me te tauna e toe sauni e toe avatu, pe fo nisi tūlanga fo le e auna e malamalama ai. Una nei e tele ana I o tatu tangata fo lea o le tu whaasolo atu ngā luenga I nu umawhio anga le pe ua mai ona tu mata manga atu. Ai pe ta e se isi tu malo ia le e fia restalai. Ona o lai anga wa ai. E pe lai whapea na o tuma le ai. E le ngata mo o tangata o lo o alala I tuma lo ia ma awhio anga ia. Ai ta tala le awa nosa o sesi. A whai ai te pasi fo iluma le awala e te alu o ilo a inga a le e whaisenga luenga le ofisa. E le tau fia le tūlanga lea. E te susua nei e whaatino lau vesitala. Le mai ai o le pele sa fesiringia fo I le tūlanga o le processi tono o mauta. E mai alona su estu e o pepa o wa atua. Wha me I loa o il vaenga le whaatumuina le fom. Uma whaasumu le fom. Ma pu e atua ia malo wata ma capture o tamai lima. Mai alola I o whaatinonga o lau vesitala. E le tai umi. A whai e tau umi le process. Ona o le tau tu whaatastia le o vaenga I te tau una whaamaoni eile. Whaatinonga o le vesitala. I ele ngatai lea. I o le tau whaamala malamaina o fesili. O lo o ilungo le tatou form vesitala I nei o tatou tangata. Na ia mala mai fo I latou. I pepa ia le la asaini lima ai. Be o tūlanga nā le e whaatinonga le vesitala I taimine. E ile taimi e anga ia tua ile mamalo le tatou atu nuu. Ia ele ini whaamamonga fo ile ieni ata le tāpai le ofisa. E te le lava nei a mese lava nei o tatou tangata matutua. Le tūlanga lea ele I whai el pensione. Ia ele ini whaamamonga fo ile iei se ata. Ia pepa whaatumo le ofisa. E mawhai ona saini. Whai o oile te alu atumo lau pepa whanau. E mawhai na saini ai ia tangata lo o ilungo lo pepa whanau e awhia ai tua a le ai e mawhai fuina saini ei so uso po so tua ngane e tutusa le leilua mātua i ilungo lo pepa whanau a le ai fo ila le na e mawhai ona saini ei lo to o lua whai po ipo a le ai fo ila tūlanga na e mawhai ona saini ei le suita maitai po o le pule nuu po o le whaafia ngai ngole o le awhio anga e whaamaoni ai o tonu lava lea e ona ina le pepa whanau le o e sua tu e whaatinoi lau visala. E nā o se whaamanatu le mamalu o le tātou atunuu o le tūlanga o lo o iei le whaangasolonga o le ngā luenga visala lo o iei le taimine ia le tā mau e nā o awhio anga o lo o whaatino iei le visala whaataita inga a whai o le o mai le visala I nei whale a siu po o le I nei I sānganga a matatu I
ana masanga ia ele whaapea na o tangata o loo au mau ai sono i tu malo pe anga va ai tu malo na e mawhai ona whaonga ina nga luenga le whaanga sono atu i tua a whai lava o e asiase ane i ria fio anga i lea so o atu ai lenga luenga i tua e mawhai ona whaonga ina le avanua ne te sua ne e whaatino i la resala pe a whai esisi tu malo o le te resala ai ia e whai loa tu fo i man whaalo alo le tūlanga o loo matala lava le tatou ofise e whaatino ai resala ia so taitasi a me lea so mafua lea so wharaile i taimi whainga luenga le iwa i le lima. O le i tūsili o na tāua o lou malamalama. O lou malamalama e maua mai i le whaasoa po folasanga o loo tuina atu e awala atu i le tātou ofisa lava nei o le komisi o whainga Palota e ala le tātou prokalame o Lau Palota o lou leo. E pei o da iai ia le vaenga le resistala ia mga luenga whaatino ma vaenga mana o mia umalama i lea fo i whaatinonga o le au nanga. Ai pe ona o tāua ia e tātou tia siasi ia lio i le mafuta mai e au mai e se reporti lata mai mo i tātou o leo te maua o sa le lesi i anoa maa leo lo mafuta mai iai le sunga ia lio ia o le atu iai mo se tātou reporti lio. Whaftai seu, ia o leo o mātou tua nei i le awhionga o salelesi, ia o le toi whaawawina o le tātou proklame, ia o Lau Palota o lou leo. Ia mō le sila fia, ia mātou te avatu le update o le tātou ngaluenga whaatino mai ia i le aso valu o aprewila, se ipa ia melene yaso. O le vai yaso mua, sa maurunga ai ia le tūlanga fo o le anga e mai le malo se o tātou tunu. Na pa ia i le fitu se lau se furuono lea whaingo i la tau sa whapeona resitala i le aso i mbo le vai aso mua lea. O le tūlanga fo i mai lea whainga atoa ia e se furutasi afe wha se lau iwa tolu i la tau mawhai o nei to tonu ia po o resitala fo i mo le whainga palo tolu ono. Rona winga ia o se ngaluenga ua matua le lei o na whaatino ia ma le tūlanga fo i o leo pongi le mamalo se o tātou atunu i le whaatino ino le tātou resitala. Ia o le fo mato fata situ nei i le afionga salelesi ia manisi fo i o malo si o tātou tunu i mawhai no whahale o lātou whinangalo i e tūsai fo i maningaluenga ia ma le whatinonga o le tātou ngaluenga tau resitala i le afionga nei salelesi ia o le afionga nei a savea toitu o le vi inga ia i le atua o ngau le whamoe mau taunu nei aso la le mautinoa pe ia le whaafitai o nau le toi manatu mai wa fo mako sala vea fo i le vaenga le nga pe le pawa i o kele nga ka ape mangungulu fo le makongu e whafkai e lo ko mga ia whafkai le alo ia ia le ngang whafkai le o ngor ko kalame e me se fo i o le malo ma fo fuanga uma i le koe whakau inga o le paloka e me se koe whainga a kore lola o le makongu le sungu o kele ka ape msala lau o kele inga paloka ese na ua tau whaafonga fo i le saunuanga fo i se tasi fo i o tamā fo i o le nei inu ia e whaali fo i sona whinangalo ia e mese fo i le tua whine ia Francisi ia o le havanoa nei ia tunatu tua whine ia whaali fo i sona manatu ia le whaatinoina o tātou ngaluenga tau resitala i tua nei le awhionga i salelesi ia e maboli le kanga whaftai le ofisa whainga Palota e tusai fo i malatu au nanga whaftai wa whaafai ina mea o loo awai mai ei tono so mato nei ala la fanga o le mea mana o mia ia o le pepa whanau ma le IT Paloka whaftai lava mo le au nanga matango fie ia e mo le atu le ngang whaftai ma le whamalo le mamalo se o tātou nu a whionga nei salelesi ia e mese fo i le mamalo se o tātou atunu ia le tātou ngaru dua whatasi e ala le nei po kalame o Lau Palota o lou leo ia o le taimili nei o le atu inatu i le tātou fisa autu i le a whionga ia seu. Ia, haftai o leo a mawale le iatu a fonga fo le tātou atunuu i o se stafo mai mua mai ai. Ia, e le au te lenga le ripoti sa tu ina mai sa le les. Haftai o iloa ua lau le leili o iwa lau fonga fia lava i le tu ina mai o le tātou ripoti. I le nei fo i vaenga o le tātou porokalame ia e sau masi o sori o e haftai tele mo le tātou ripoti i le nei vaenga o le porokalame. O le nawa e silisila mai whaponga leo tātou proklame o Lau Palota o lou leo e pei o na iai ia le whaamatalaina o le tāua o lou resitala ai se ae te resitala ai o ai wanga wa ai resitala ia mai se awa unanga tau resitala lea sa
whaamatala atu ia i le vaenga nei o le tātou porokalame. So e whaafetai ai le pulenga mana whainga luenga le kampani o le sēr. O lo wangara li mai malangolango ina ia le tātou porokalame le nei. Ai awalana i misi ia te ohi. Tūri te tau mai le isi whaapupongo le tātou porokalame le nei. Ia, o ngara wenga whaatino e ia i lalo tū la fono. Vaenga o tū la fono ia ma le vaenga le IT. Ia o i la tōna. Leo la e sila ia i le isi e tātou porokalame i se taimi o i luma. Ai whaafetai tele whaafonga ma le mai mua mai alofa atu tō whaasoifo.